Bishop Johnson Twinomujone ebinebinde bigambirizo bari nyomwe bazyo obwari kanisa ya St Barnabas Kasana Church of Uganda erukushangwa omulkasana shema obwabere nata emikono abakristo barengero mu rushatu hamwe no kurambura iroro rikanisa eryatandikiroho omuntu buntu. Chokora kuroma urajyaho nyororebe kanisa bekanga bekatwara kuriya ikabahereza izoba omusande tungizoba ogeruzo wawe abakustaye bareke omukashesha kuiza okiferwa yokunara bakarade bakwitsambe kandi abakustaye batukunda watandika akazu bakwereza ki ebikono bekuza haleluya iwe. Bishop Agarchere yashana abazina munongabo abakwereba nkabagiga baruje omukutesa abana babo bariyo nibita nyinsi yabo kora ngomusenya na ikiko mukenge munaza kushambana n'umuhara ubwo nikifa mutama kandi yagira ati tushambane arusoro yote orkaza ninkundo rutata nikwikirisa konkeki kugira anta abo ko tata owo mwiguru takwikirizana nayo. Abakristayo basimira umureberezi wa Western College Diocese awe byone byariyo nanjye kubakora akarwara kabe karituruhihe kandi yakunkoreba konga hakatari mubazi yona tire cyabikirumu mwenu nagira nti nishi cyakubaho kinereze gukira nagire umunabiro mintu bingi kuna fune accident yabiri imbe munonga kuna hankarize kumutambira na mwenu ruhanga kina kumukora niki nagisteka teko cyo kugira nti ruhanga akanyuni nkiriza kugira ngo ruhanga akahanga abantu mwenu kuhereza ruhanga nishaka ko kuhereza abantu benye aturugira umwanya ugu abakristayo bakwatana n'umureberezi babintu bonja kusima mu kamaranga abo ibyone baraberemo amakuraga gasha kwa Michael atwakira.